SSA Tata Trust le Mizoram Football Association MFA Trangho Buat Sai First Inter-District Grassroot Football Tournament for Sub-Junior Boys and Girls to October ni somni panga tangani somni pariat sang ni som parok chung khan Rajiv Gandhi Stadium Mualpui Aizola nei ania ahon na hi October ni somni panga sang ni som parok khan nein Sports and Youth Services Minister Puzodin Tluangan Ahman Puyani Ahon ni hian SSA Tata Trust MFA Grassroots Football Development Program Ambassador JJLP Kluat chu atel theilowa wangin a voice message te ngai thla kania po anandatla Head of Sports Tata Trust po ahon na program a hian atelani Head tournament a hian district paruk Aizol Champhai Kolosip Lunglei Mamit le Serchep district atangin mipale me team khatve ve theu mipatim ruk le me team ruk an wain team som pani antel ani October ni somni panga sang ni som parok ania tuna hianin Rajiv Gandhi Stadium Mualpuya kanom meka ani chinlok khanin Inter-District Grassroot Football Tournament for Sub-Junior Boys and Girls hon ania tran ania hemi chungchang hi engtin nge modan pute te a pudal hing leva mar Honorary Secretary Mizoram Football Association hi kan han zak don ani he thil hianin Mizoram-ah thathakin hong nei don in gria Masabera chuanin naupangho phur taka football khel turan ri khom hi MFA lam chuanin amunom kantia tin ele in thatak le security thatak nuayan oma tin chumi pialama chuan apoimo berachu a football la ekhani a footballer thatak tak kan huin garia kan han enve china po tin chumi pialama chuan hei hianin annun hozel na ten malama te ngong thatak nei karinga MFA hian in Inter-District Football hi kan buat sai thina sub-junior ate junior ate women's ate tunma chun senior te pok an de thina MPL te ka nei ma chuan tunami hi chu kan ti thin pa ngai kan sumle pai te le kan the nai na phalo ama ya thazok in minti sak ni main gan thria chuan in tun season up he chuan MFA Inter-District Sub-Junior hi he tournament hi kan ring halani ring hala asana nang ma din organize lo kha hi a hu ve kan ti thawani wang khan in MFA na kan District Football Association ho pochu tiang dur chung kan ril sa ne ani huang hi azimi tm ituna tournament bi ka hi zim love ti zong in kan soing achan chu a tournament hi tun hi mor bok na ngai la abul than na khan nei to district level a khan district level an in khel to khata tanga district ina athiaman ti hoan thlan khom khan ni to chuanin Mizoram pumin ti siang na ngania SSA ho tu te soithin angin long tlai le sai ha te tun tuma osia ha te mo tun tuma hianin an la cover theiri lowa nakina chuanin huang zawzel an tumania hei hi Mizoram tan kan ti chhozel the ni chuanin football platform thata kan ni don ani enge ka tuna kan thlenchin a han hmasawnna tur ni siat ke mani in buat saina te kan hun nei dan te ne na ngai tu chuanin kan ti thain ka ria hmasawnna hi chu ni kiltina hen kan neya amai ro chu chulai tak chu in ti chevia we hei hi chu kan la ti thalawe han ti tur hi atam lowin ka ria hmasawnna tur bera ka ngai chu ke ma chuanin preparation a team preparation lai hi tuna hian hun hi nei hret se chuna tha om mangeo kan tia October thatira district an zowa chuan tuna hian hei October thatoblama kan han kheleng hala player than chung nen district atanga mi kha khorang ten lo ni ve the hanin mel riat le khalai bor vela khanin hun duain zim hretin gri aba ka chuna tha thokhate alle hun thatak min pe kan lo me Olay tuna hian in Rajiv Gandhi Stadium Mualpuya khan kan oma hey district hrang changin in khel thiam itimeyang district champion team te kha helai muna hian in state level in ti siak na tel turin an lokala kabula hian in hey coach pakhat adinga hei hi khoi tang local nge ni ti te aming te kan zo tange iming te khoi district tang local nge in ni ti te le helai tournament a hian in eng mo phur na ngei ron lak te ka bihan shi ta che coming to ki zone mo yan ya scholarship atang rong kan ya helai mo purna kan ai chu coach mi palam panga hian coach kan ni ti chuanin in district ta tang khanin team exam nge local chu kan district tang hian mai sia le mi pa hi team ni ingrong kala om za chu team khat ve ve team khat ve ve ti chuan in buat sai na ti meng district level in ti siak na nga de khan enge in chak lo na emo in chak na ni siat kan chakna lai tak chu
game puwa cha cha side an academy a kuan ngan game vela game puwa cha na sakhop maya mi palam pak chu amaro chu kolosi banga chuang grass te lom lo wang hian first half lam panga chu tle mi kan han boi deuh leka amaro second half lo banga in cm cha chu kan chak lo na lai le kan chak na lai ni ka sia ti chu ani I helaya in tumpui tur te hi ti men kha in khel I ne thopur omiti em nge phur omiti han ti ngot te ang an thatlang ve hlom kop me amaro chu game puwa cha na cha champion lo chu kan ho kan ring lo ole champion ngei turin du sakna kan hlan chawa hun thatak mang tur po in du sakna kan hlan chawani hun thatak min pe kan lo me okay pok lo me ole tuna hianin grassroot football tournament tel tour ser chief district atanga local infiami footballer thatak tak hei mei chanau pang dom tak tak te kabula hian an thutlar them maya an mingte an polzat te an center te I min han shil te se a in dotin Kaming chu rol than khumi nia Poliat Kazira chan Serchip Marveng Center nia Serchip district ani le a to mi khan he pass please Kaming chu kema somtlangi nia Poliat zirlai kania Serchip district achang ka Kaming chu ke lom sang pui nia class 8 Serchip district Kaming chu ram than moi nia class 8 Serchip district Kaming chu Jessica la lon sang nia class 6 Serchip district Kaming chu Lerin lu nia class 5 Serchip district Kaming chu Zawman pui nia Poliat zirlai kania Serchip district achang ka kal ni Kaming chu Lerin hetia nia Serchip district Serchip Marveng Center kani Poliat zirlai Kaming chu ram ro sang nia class 8 kania Serchip district center sang atanga kha an a thazwal athiam zwal la khomte ti la kan sei sa lom la ve an nia voina po hianin engtin nge football an khel tur hin hupurem thiam to kan in ti te kan han zo don ani in hupurem Hupur lawe tu tengin tumtur aizo aizo district mo ti chuanin nang mani district atang han ti mengza nge ron kalcho team ni team ni ti kha mi patim le mei cha team pakhat ve ve ti chuani in bat sai tha ITM was say chave thau ani eng tin nge in bat sai dan tlang pi man shil te le do ta mi kha in bat sai dan tlang kasiro zana te kan ke ma chuan zinga te kan training chin chu deu song chu ni mai in hele mi te hen te ani in hupurem in bat sai dan nen champion in ringem kasiro le kan khel dana journey mai ani thiam to gin in TM ani in bat sai na kha thato gin TM ti ve thau avan cha em champion nge turin du sakna kan hlan chowa tournament nei chung jong tluang taka hun mang turin du sana kan hlan bok cheu ni in kan lom lu to ke mingte khoi chang lo khoi district chang ron kal ngei ni ti te le tournament a hianin ekmo phur na ngei nei ti te khamin shil ta che Kaming chu rong ming le na Serchip district chang local kania chuan manager kani ole ti chuanin team engzang e ron kal cheu mi pale me che team khat ve ve kan kal chuan ani hemi grassroot football tournament tuna an buat sei hi mu da min shilte hei ka mu da na chuan hei khilai po Serchip ba te po district level kan an tia a thakop me kal le zel tu no pangta na hetia SSA le nei da le MFA chang kopina abuat sei hi tha ka ti no pangte ma khuanga ya tian ya alom om ka ti khop mai ani in district chunga ami pa mei cha in han thave tak tak ti meyang state level chau ni lo national level han thon chhuatla kan ti la katiang kha an omini sia im nang mani district chunga in khelte kan en to hian khatiang o mangkha anom nualing ka sia kan no pangte mi talent tak tak mo avan lom em ti chuani na ni in buat sai na kha thato ki TM ti meila district dang ne na han khai kin khan district dang hi kan shelem lowa kan district a hi chon karmasa nilai atang vel khan kan cha khoma kan ke mangor takin zinga te coach te khatiang khan asan pa in zing let laya te khan ne jana blackboard tenen BRC hall DPO office noya mo khatiang khan ke ma kai bo soina chu thato khopin kan sia ani chu mi hun chu arei lo ti lo mi ti te ang rei lowa district sport kan nei hun hi atep tera intimate helaya
enge a state ne na haneng lo tur khan hun hi kan nei lo zok in buat soina hun abichil lo tuka chuwang chuan I duang tok chuan kan nei malo ama chu thatok a kai ngai mei a tun din huna chuan center kha din na polarei lo ta enga po chu ni ta se I akum tluana in buat sei kha chuan tu na an thlen chin aya sang fe kha an thlen thei be sem be sei te reng mai a tuna po hian kum khat kan kalanga kan phaba ka chu a result chu hmasawn kha ne mai a china khan nan sui to a kan minister te po khan hmasawn kha ne mai tuin chon naupangten huna chu le zirna nena kai copy engei ngai dan le hei zirna ne nan kai kopa district sang sang ate Mizoram state ate nan kalpui chhota ni a chuwang chon naupangte po hi hei a physically in I hmasawnna an risel na te po tha midday meal ten chang kop vekin dikhan chun chon emo khatiang khan a tha thot viawin ka sian zirna lampang pon hmasawn in ka sia kan district a chuan un thatak min pe a kan lo me impo le iming te khoi center atanga local ngei ni khoi district nge ti te min shil che kaming chu ramrot puya nia se chief center trengal local chan chief district mo ti chuanin hei in ti ma hi mi pati min ni ta ro polling sangi ni ti ha ka zo thei hil che pol riat ani pol riat noi lampang pol sari pol ruk ti ve khain tel vem tel venual ani thiam to kin in ti em ti kha ka bolami kan zot teang ti ve thau ani inin bo sei ne na en kha ngai to khan champion thei in ringem ring ve thau ring ve thau mo ring lu tuk nge ring ve thau chau ring ve thau chau ani mi dangi thiam turi ni ngai de wem apia mi kha nang ma ni ai thiam tur han ruat de wi nei em ni ai thaturi chu ka hrebik chu oi avan tha em champion ngei turin du sakna kan hlan cheu ni o that tawin tournament chung zong a khel turin champion ngei turin du sakna kan hlan cheu ni in vain le iming te khoi district atanga local ngei ni te ipol zat te kawan she chak kaming chu walan humania ma mi district trengal local pol riat ka jirme ga yan huta eng center angei om korta thoveng chuan center sang sang atanga local min ni ani ipia mi kha min han shil ve de iming in center te kaming chu dal mono mania kan center chu mami amini kan class 7 ni adanga kan kom ho kha class 18 di de ufur me ka class 7 ani ta ti chuanin in bot sei dan a thato ki tm champion in ringem a thathawa ma se kanin khelna te kan practice na te arwal rem bak lawa chu ni mai thiam tok chu in ti ve tho thatok thau ale champion nge turin du sakna kan hlan cheu ni ale kan lo me in ming te khoi center khoi district ngai ni ti ta kami han shil da che kaming chu ramthiang lemania kan district ming chu zembok ania chong district ming kha aizol aizol chuan center zembok ti chuan in poleng zangi ni le polsari tuna sirme chuan ka dingla mi te kan zo vele thungteng in ming class le khoi center nge kaming chu sakla ro puya nia aizol district class 8 tuna hen kazirme ka darlon center ani nang kaming chu le fakzuala nia class 8 kazirme ka republic bank center tuna kaumek khoi angi nin bot sai thin le diga in bot sai na mun kamin shil pot te nang sota college veng son kanin bot sai eng ti ka tangin karmasa lampang ani chuan october thalai hol vela tangin in bot sai chana voin hi october ni somni pangania chuan kar khat ven bot sai ani in bot sai na kha thato ki tiam nang atha ka ti ke chon ani kha aya I radio kha in bot sai ta ula tun a hen ti tha thei ringem kan ti thang I kan ne kan ring vek ani in bot sai na a rei lo dewa wang hian in combination te kha du thu sam lo in tm ti chuang lo do thu chu sa man tang a eng berange I om do ni position na kha midfielder alai ani nang keeper ui ha nang midfielder ve mo chan ang keeper goalkeeper tro ale eng tingin kheldon le kan ti le dei tiang voin october ni somni pangania entiang in kheldon
naktuk dar sawm ah hian kan tanang engin tumdon i scholarship kan tumang scholarship district mipuiten oh ale chadewa in khel turin le champion ngei turin du sakna kan hlan chewa hun chat tak min pe ka wang po hian lom thu kan se ni invite chunga ale kan lo me in mingte in polza te tin khoi district atanga local nge in ni te min chil ru ka heta tang hang ding lama tang hang ti photang Kaming chulen mun sang ya aizo district chang kan ni class 7 kan ni khoi center atangin lengpui Kaming chu zau nun pari ni ya aizo district chang local kan class 8 ha in pass pe mai ru Kaming chu la lempui ni aizo district atanga local kan ni site to center Kaming chu van lerin chan ni ya aizo district chang local kan ni sawn center Kaming chu la ram emoi ni ya aizo district chang hrangah kan ni ya Paul sari zirlai kan ni Kaming chu zayon la ram hakin ni ya aizo district chang local kan ni ram thawe Paul sari Kaming chu sila lumpui ni ya aizo district chang local kan ni sawn center ringo Kaming chu la lung the mi ani aizo district chang local kan ni kanomna center chu lengpui center ani class 6 zirlai kan ni fel chep ti chuan engtiga nge in khel don ti te khoi tu te ngein tum don ti te kamin shil te che u dar ni ya vo in October ni som ni panga nia daren za ngein khel don dar ni engein tum don le sership sership district mei chati mo in hupurem purla hupur lo mo I ani in bo sai na thatok in ti em champion in ring em ring ale champion nge turin du sakna kan hlan chu ni ale tournament hi mom de mang nang chu kan lo me I khongai in mingte I khoi tang local nge ni ti te enge tournament ha ron ti ve ti te kamin shil thayem Coming to the back and it's the Institute of Social Sciences Guwahati training internship in heta implementing agency GFM implementing agency pakhat neidan hoya han internship in tun thlachung kan lo oma chan GFA big hi enge anmani implement ni wain baga acha kan te chan chu naupanga enge impact ti vel personal impact anei vel khatiang kha nge study kan ne ya heta academy shang chan tuna chan republic veng ale college veng big amia khan kan tiria adang kan lati zomang ale engtin ge ni het ni grassroot football shim I mudan le in zir to china in zir chan to china khanin I naupanga engangi nge ngonga nei naupangin an thatpui man sawn pui mo an thatpui lo an education te poti boy an ti angji te pa om theina kami mudan kha GFA big keima mimal ta chan cha ka ti khop me chan I kanzir to chin bi ka chuan naupanga chuan zirna lama chuan alarei lo shimshima wangin tungkuma changchaw implement ni wangin zirna lama chuan ati boy lo chuan anmani chuan an la sha a chuan enge anmani shimshima po het enge academy an main physical fitness te enge khatyang chi shimshima khan man sawn an tia chan game zia ten sha a chan khatyang chi ang khan mo chan anman enge hemi arin tlakin nang mani in sham ti vela kan hanzo pon anmani chan rin tlang an te trainer te pon a chadon khopin kan sha ke mani chan lama chan ani anzirna lam ati boyem ti angchi vel ta ka inzir chang talem chu kan zota anmani no pangale a trainer te po chan tun china chan ti boyna ala nei lo chu ang ela ka sai bel du pakhat chu hemi GFA a hian age group 6 to 14 an ta chan tuna hian tlampui thuin tuna local hawa hian chan 13 14 age group ten ta chan 14 age group te hi nakuma chan an join thei to lo ni hemi academy hi chu an kal lezem tur khan khoya nge an join nga khoya nge an skill development turin an panang ti hi atam zok hi chan pang hian an share lawani chu
enge nakin zela and skill development and livelihood thenga apui theina turin tuna 14 age group te an chwa cha hian enge sarkar lama mo enge MFA mo enge katia group angkhan an mani skill development zem turin enge tech up enge sarkar kan hala nge chutia chan thei ti sak thei se alomam ngatang kati ale hun thatak min pe a kan lo me le please tell me your name and your home address and how do you come to take part in this tournament? Hi, my name is Lily and I'm from Nagaland. So like we are we are from Tata Institute of Social Science Guwahati, and so and we are doing this intern for a period of 1 month. So we are working with neih. So when we came to know about the neih project on GFA, so we were interested to know about the students, how it impact them and all. So we took up this study, and so now we are a part of this, and we are so excited to watch the match. Okay. Have you visited Mizoram? No, this is my first time. Okay, how do you find Mizoram? It's pleasant, and the weather and everything. It's so calm and pleasant. Like if you compare it to Guwahati and all, I find it more peace here. Yeah. Okay, thank you for being with us, and thank you for giving us your valuable time. Okay, thank you so much. Nili chung o first inter-district grassroot football tournament for sub-junior boys and girls hian Meitsia Aizawl district chu team champion an nia Mami district pani na an ni Meitsia best player Christina Malsom tluangi Aizawl district than ania Sarah Laltrazavi Mami district chu top scorer ni in goal thum achui lu tani Mipalama Kulasip district chu team champion an nia Aizawl district chu pani na an ni Mipa best player lalom oma Aizawl district than ania lalnun sang Kulasip district chu top scorer ni in goal nga apet lu tani First inter-district grassroot football tournament for sub-junior boys and girls hi October ni somni period sang ni somparok khan zo fela kharania school education chang tu parliamentary secretary Pu Joseph Lal Himpuyan khwalian ni in aman pu Football development football tournament SSA Tata Trust the MFA tiran bo se Aizawl district football team champion komna kanai don li tuna captain ni tuna ping han soi de se Kaming chu bala rempui ni ko school angai kal le Grassroot Adventist School ke fanga in bo se na sa team champion ni turian in bo se sa kop mai in coach te le in how to te tin ge
an enkol chu an enkol dana teu chu in lo mem lom kop mai an fel lom lutuk football khel chho je li tu mem tum tunge ingai san ber kha je pek lua tuna coach engamo soidu nei piang te team champion an ni boka anaw te enkol dan te mo embo sei chho zel dan tura te po soidu nei te soi turin so mang le masabara chuan pathian hna lom thu kan soi tang me wa ti rolin tournament bo sei tu te chunga po lom thu kan soya players te chunga po lom thu kan soya he kan champion ko a hian te to pin kan bo sei ve a kan bo sei na hun toy te ma ni sela players te an lung rol na le an tai mak na ra ani wangin champion no mo hi kan choi theni ti kan chia kan lom em ani hun bin pe ka vai kan lo be du sakna kan la na chu le tuna hian grassroot football development football tournament SSC Tata Tas de MFA tenan bot sei tournament ma saber bot sei team champion scholarship team te kom don ni tuna hian kan bula hian team captain le coach anoma team captain tu ming le Lelun sanga. Koi school angai kal Trong family school a. class zan ngai ni 8. Andi le tunge football he tunge isan ber footballer a Messi. Andi le football khel chho zel te tu mem Tum. Andi le themi team champion de turien engtin nge in bot seidan in coach ten emo in zirti tu ten emo engtin nge ma lak pui dan chen soi chin te Ke mani center han kar khat chung training kan la chon kar khat dang le kha soda academy a kan ti le kon le marker vel om lo wangin ball nen te kan tia chon game te kan khela chon me tuna team coach soi du nei piang soi tu kan som lo nia he awai kan ten ya kan trang khop maya na china apa Thank you.